iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kunaklakit din no agpayso ti imbaga ni Marituyang anaganak ni Berta iti triplets. Patpatsem ni Marituyang nakaruwat ti kinalastog na. Ado ti istorya na asaan apunno. Ibaga na arabak na kanulaeng. Ang nakarumo no daduma. No muna, takas lapod no ti ibagbaga na. Win nga rod seryoso nga agsasao. Kasla nakapapati ti ibagbaga na. Ibagak tuman ka ni pare badong tabagbaga na ni Marituyang. Ay kat bareng no denggan na Ay nakarukat numang rabak. Rabak na matkit di Ada ije tao no mamatay iti ibagbaganan. Uray siya kat mayalis na ti alipuspos ko. Ha? Ado ti istoryana, ako naknupod no. Ang saan mo't gayam? Mapan ka mangatan, di tatersina, tuyan. Agpalastog ka man ijayay. Anyangay ko mati pa kasig naram kadagitar aramidak. Mabaina nga raw iti kinasalawasaw mau. At maibagam kadagiti tao, nga oray saan mo't apod no. Salawasaw kakidi abakay. Dakadakwada daytan no saan da nga ammo ti marabak. Nagmayat to pa iti mangrabak iti tao. Nga matudingan ka iti kastangar aramidem. Kasaray adda mataranta, wino makigtot, gapu iti istoryam. Apay kumaamatudingan katrabak laang mal. Ay kat pilyam ti rabrabak Saan nga amin na tao, kit ammo na ti marabak. Agtala ka man. Arte ti biyag ti rabak tapno mong. No awan rabrabak, awan mo ti ragsak. Masabat ko ni Kwarong. Agoray ka man tarabak. Day, si kamot na natuyang. Papanam ka, day. Saan ka di apusam jay puraw, Kwarog? Ha? Ay, saus, kinumag na ti piyok mau. Ha? Abay, ngay. Ay, inakitain. Sus, sapay anak ti Texas na jay. Kasta unay ataray na. Inton makadanon ije balay na. Saan mo gayam? Ay, tuyan. Nasabat ko mo di Kwarog. Permiti taray na. Abay ka, day. Ay! Rinabak ko itay. Akinumag ti pusa na ti piyok na. Iso aday jay. Kasta unay ti taray na. Ay, unay kalaki din na ya. Kasi nusaktan. Winukugtara na ti pusa. Yeah, basol na. No di nakitaan nga umuna. Ay, nakaaramid ka man ti saan nga no. Natarantan ni Kwarog. Nagmayat nga raw ti mangrabak. Nung atad na sakit ti maranaam arabakan, kasanun ngay. Agpipinasin siya kami na. Kanya? Rabak lang, mal. Kunakunupod no timbagam, at inukmaan ti pusak ti piyakaw. Saan mo't gayam? Mas dawa ka. Amumot asaan ngagmamanok ti pusam. Naklatak ngamin di timbagam. Kunaknupod no ti ibagbagam. Rabak kulaang dayjay. Ngamiti dalan ko ngay may ditawi. Nakitak mo ta nakabitin ti kalding mo iti nangiwaywayam. Ha? Jay ka di puraw nga adda anak na. Jak amo no adda anak na day jay. Basta puraw mo ti nakita kakalding. Ay saus, sige tainak man kitaan. Nakabalasak mo't langkin ka bakit? Sige, taray na natuyang. Ay nabadaong. Nakitam ka di tay puraw akaldaing. Apay ta puraw akalding. Nabitin ka nung arawd. Awan mo't ijay nang iwaywayak itay. Nyalis kaon. Ada di taltalon. Ah. Nakasarak kamit nangrabaking ka. Ay sinalbag da di ako araw. Pinagdandanagnak. Marik namon, ti parparik na, biti sa bali at tao. Ha? Adan to aldaw da di ako araw. Ay, saan ka nga gipang tatuya? Imuna ka siguro anang rabak. Iso arinabak na kamay. Ngam na banugak kitin rabak na kanyak. Kunak nupod no anabitin ti kaldaing. Ay, dahi ta tinalalam. Parang agnakim ka pumamutay. Ay, unay kat ti ugali ni Marituyangin. Inton kwan, di dan to patpat yan, ti ibagana.
Apay ka di paray. Ada ka di manan rinabak na. Kano isuti saritaan dagiti babae nga agkikinuto iti sirok ti kayaw. Ay, pasensyaan yun nituyang ko pare. Siya kon, ti dumawat iti dispensar. Bayan nyo, tabagbagaak manay, pare. Ay, manon tinang ibaga. Ay, imbagkat ata di da idarom. Ay, numabalin la ko mga ilak tingiwa na. Ha! Ilak kon. Nabayag ngay naramid kon. Numabalin la ko maa. Ay, uwan ko man niya. Imbagman ta di mo ayunan ni Marituyang itikas jay nga ugali na pare. Apay ko mga ayuna ngay pare. Amok mo't asaan anasayaat. Kanayon mo apalagipan. Ang mga numakasarak iti mangilakken ko na. Ay, anuusan na ti bunga ti mading aramid na pare. Tasaan mo't apabagbagaan. Ay, una. Ay, ti delikado. Ang mga no ilakda. Sarda nga mamati kinalaing mo amang loko iti pada matao tuyang. Tapay manan, awan mo't linukaw. Nagsabat kami itay kani parinteng. Imbaga na nga do kano ti masursuron king ka. Ay, bayam idamas round, saan asyak tagparikaut. Ay, di ka man kasla demunyita maragsakan. No da masikuran ka po iti aramid mo. Saan ka kadingag pungpungtaw? Nagmayato pa iti mangrabak. Ay, kaya kakiday. Awan sa ti konsensyam. Uray kitam. Addan to pagbabawyam iti kastangar aramidam. Anya kumangay, jakmet agtaktakaw. Jakmet makiap-apa. Anya ngay kumati parikot mau. Nanggag ko ti saritaan dagiti tao di tasangot ti tersena ni Marikwanang, Marituyan. Apay kaday maray. Anya ti pagsasaritaan da. Ay, imbagada anapeklan kakano nga ulbod. Ay namaray, kasta lang ti masauda, tawanak adumdumngag. Ngem inton aday bagak, dumngag damelang. Ang made ti kasta nga aramid mo. Sumardengak to, inton awan ti mairabak ko kadagiti tataw. Naragsak ka kaday. No adda malukom mapada matao. Mayat to paya kitaan ti reaksyon ti tao. Nukas jay amataran tamaray. Ay, saan nga iti amin agundaway kat malukom ti padam a tao. Ay makasarak kanto iti pakaliksyon Marituyang. Tuyang, pakikitam to ti kaldeng, inuwayway ko ijay talon. Papanamaya, nakakaluban ka mag. Nakalain dagiti sa nga ti kayaw, ijay pantay. Awan nga minan ti pagsungrod. Sige, tasyak ton ti mangkita iti kaldeng. Ipalinong konton jenwang, ijay sirok ti salamagay. Malaing ka nga rudon tanay aldawan, napudot taon. Saan magkidya napudot, ijay pangalaki ti kayaw. Malinungan na kijay. Saan ka manen nga umuli ti na nga to akayo amang pukan iti sangana Kasanungay, no awan ti sa nga ti babasit a kayaw. Kapilitan nga ulyak, ti dakkel asa nga. Alwadam nga ruda, amangan numatinag ka. Naimbaga bigat ti ako kumaray, aday padamag ka. Anya ka di day ta adamag maray. Pudno ka di, wano rabak laang. Wen ngagpaiso, Marituyang. Pudno ka di day ta nga ibagam, wano saan. Pudno launay, uray mapan kayaw iti ibagbaga. Ibagbagam ko ngam di mo pa'y matimbaga. Anya aya day ta. Nakita ko ni Carla, si Mangput manipod iti sauday. Adan ni Carla, kunam maray. Simbang putan? Wan, in kayo ka makisarabaw. Inikan nakto pa iti $10. Chocolate kan kapay. Imbilin na ka di amapan kami makisarabaw, maray. Wan, kukumaray. Iso amapan kayo. Tapno ikan na kayo iti $1 kan chocolate. Ay, intaman nga rod inton madamdama, Marikwanang. Aywan man, bareng ikan na tamot iti $1. Ay, saan la $1? Chocolates kan kape, kunam Alay, mapan kayaw. Tamangan no maibusan kayaw. Ado ti tao ang makisarsarabaw. Apay ngay.
Simangpet akong anapan nakitungtong kadagiti ko kumare. Ngamawan pa'y mo ni Badong ka. Anya nga'y tinaramid na ijay bantay. Ay, madin sa dayto yan Ay inak man damagan di takaruba, no adda nakakita kun kwa na ijay bantay. Ay, minaysaan na kami ni Mari Tuyang Dua kami pa'y mat kan ni Mari Kuanang. Ay, anyat inaramid na kada kayo ngay. Imbaga na asimbangpet ni Carla manipod sauday. Inikan na kano ni Mari Tuyang iti $10. Kas kada chocolate kan kape. Ay naggasatan, no inikan nang agpaisaw. Imbaga na pa'y nga imbilin ni Carla amapan kami kano. Kaikan na kami mo't iti pasarabaw. Di mapangkayaw, tapno ada $1. Napan kami nga rug ka ni Mari Kuanang. Ang awan mo't gayam ni Carla. Ay, talaga nga ulbod day dya Mari Tuyang. Sayang $10. Namati kayo na. Ay, di nakatawaan, inteng. Amaas-asarak ka ni Mari Tuyang. Nagdamag kayo pa'y ngamin sakbay adapan kayo. Nuadan to pa'y ibagana. Talaga adyak pulos patyan. Sinalbag Mari Tuyang. Kas lang amin agpaysukat dya ibagbagana. Silya, nakitam ka din ni Badong ka ijay bantay. Ay nanana, itay pa'y atipan nakakitak nga imuli iti kayaw. Idi kuhan, awan mo't mangag ko nga agtagbat iti kayaw. Ay saus, hapay ngay, itay pa'y bigat ang nagpabantay. Awan ka di pa'y nana, mumalaman. Ay saan pa'y ngay may nangal daw? Saan ka di ang nagbalaw, nana? Apay ko mga agbalaw, kat napanlaang mo nangayaw. Ay sus, ingkay lasurutan nun. Ang mga nuad na pasamakin ko Nana Tuyang. Ay kapilitan na surutag ijay bantay Ay isa dino ay tinakakita am abanda. Basta surutan nyo day tadalan, nana. No madano nyo tidakkel nga akasya. Asidag ijayan. Awan samot ni Mari Tuyang di tabalay da. Uray jak makit-kita day jay ulbod ako Marita. Ay na, kasuron kumot ni Mari Tuyang. Saan siguro arumbang akasuron ta? Ay, rabak na siguro day jay ang maday talaga. Sa bali a klase ti panagrabak day jay. Kaslag paiso ti bagbagana. Di talakot nga minadlaw amang rabrabak laeng. Napantamot adagos. Kunaklakit din ano addang agpaiso chocolate. Wingarod kinid daw ta ko mga ipakita na pa'y tiintod ni Carla kun kuana no agpaiso mo laeng. Wingarod, nagtalagtamot adagos. Ngarod napantamot adagos. Nay, apay anak kay daka ba daong? Ay, natinagap to Yak makapag na. Ay sos, imbagtasan ka na tay. Kunakasan ka ngamin nga umuli tinangataw. Ay, budbud man tisugat ka. Habang nga numadasa na kitidara. Yung ka dumawat ititulaw. Malata budbud aksakbay nga inakagpatulaw. Akapsuda. Ano sa amtay nakdumawat ititulaw? Yung kagarudin na. Kanay, marigata na. Ay, di kanto mga minaganan. Ay, kwaraw, tulugan nakman. Natin nagditatam abadong ijay bantay. Di nakman iramraman iti rabak mau. Ay, pangasim ka di kwaraw. Ada sugat na ang mga numaibusan ni Tidara. Amok ti style mau. Naglaing ka nga agartista. Ngam di na kun maartistaan. Sanak nga agar-artista baraw. Kasi ni Badong ko ijay bantay. Masapol na titulaw. Di nakman iramraman iti kinaulbud mo kung nakmanay. Sige, panawan kayaw. Ay na, kapitahan, pang-aasim ka di Di Badong kaw.
Masapol na titulong ijay bantay. Agpaiso ka diti bagbagam uno joke online. Ay, agpaisaw, kapitan, na mga numaibusan ni Tidara. Di nakman rabakan ta, adang ngamin papanak. Agpaiso ti bagbaga, kapitan. Tapay, saan ka makonsensya no matay ni Badungkaw? Agpaiso ayan dita. Di nakman lasto-lastungan makita. Iwas-iwas ka. Pangasim, kapitan. Magayap kay ti kadwam amang awit kin ni Badungkaw. Anya ti aramidak no rabak man dita. Nadakan ka dayta na, kapitan, no anya ti aramidom kanya. Ano ayan ni pare Badung iji Bantay Mountain? Natin nag-ijay kayaw. Ha? Kapan na nga yung itay bigat. Sus! Saan mo ta na sumangpag? Iso ang sinurot kaw. At ijay, natin nakaida. Saan na makapag na? Dosaan ka no ilawlawan na kami amapan ijay, nay. Paiso ti bagbaga, kapitan. Ay na madigayam tinarabakan na ulbaw. Tadidakan patpatsyan. Ay, saan kun nga ulitan, kapitan? Basta tulungam ni Badungkaw. Pangasay. Ay nanatoyang. Maditi ulbod ken naraba. Tadida kanton pa dyan, iti sumarunong. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.